Superintendent Roxanne Parado, iti Bureau of Fire Protection Ilocos Norte, iti binukelda programa para iti panagtutudo. Sigun kenkwana nga iti napalpalabas sa tawen, ket ado dagiti na resyuda, gapu iti daytoy a programa ti BFP, kuna ti Fire Marshal, a step by step nga bubrain da daytoy, kas kuman iti panaki-coordinate da, iti biyang ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, parang kita, kadagiti lalayusan na lugar, ken panang rescue kadagiti agkasapulan. Inayon na, adagiti responders ket ada iti specialized training, datap no iti kastagat alisto ang rescue dagiti agkasapulan iti tulong. Naka-ready na o plan para po dito sa ito nga po, panahon na naman ng mga bagyo. Meron po kaming o plan paghalasa na ini-implement. Dito po yung mga actions to be taken namin, kung naman po natin pwedeng pagrespondehin yung walang specialized skill or training for that purpose. Alam naman natin sa disaster management, priority natin syempre is yung safety ng responders. Tama din to makaresponde, no? Unsafe naman po sila o sila mismo yung nadisgrasya. At the same time, yun, training. We do our kumbaga capability enhancement. Habang wala pa yung ulan, habang wala pa yung bagyo, we do our training po. So sa ngayon, na piniprepare na po namin yung isang training namin, yung WASAR, yung Water Swift Water Rescue. So yun po yung aming preparation para po dito sa ating panahon na naman ng masasamang panahon. Iti agdamak. Alright, iti agdamak ket manarimaan iti panangkita da iti dagiti na susulinan ka lugar kang runaan na kadagiti lalayusan pa ikaddi nga lugar dito ya Ilocos Norte mga idol. At no kitkitam ket ado dagiti na rescue idi napalpalabas nga tawen ay sumutlaengan iti obraan damutlaeng ngam ninaganan da daytoy iti oplan paghalasa tapno iti kastaket amin nga kameng iti BFP wano Bureau of Fire Protection aket kastumutlaeng iti obraen da kadagiti respective MDRRM office iti Ilocos Norte.